Voin hi me ni kwa sang ni som ni panga zer top ni ani a clear tu le ngai thatu te chi bai le ve kule kan video te hi top thleng in min lo ngai thak sakula like le comment te kha khongai in min lo pe ve cheu don ya Indo Pakistan update by Zairem Thanga India le Pakistan in bai na chu alakal zela voin zer top ni khoen lai ro chuan in ka na lam thu thar lu to kom lawa abe bo mi ro chu hantar lang le ila Jaisalmer Rajasthana chuan tlaidar nga tangin dor kharvek turani a zana complete blackout man turani a jing khowar ma a oang ler thei chevel po khwa khirve kan ni donani ni sanlama khan Jaisalmer hi bitum zinga atela ma se kan air defense system ten an veng him tluan thei hlawani Pakistan Defense Minister in Nimin Lama Lahore drone attack chungchang chu an parliament ta so yin Indian drone te khan kan defense mun te an ron thli thlaya min ron baya kan lo be let lo chan chu kan ral thuam da na an shiat kan du lo wangani ati oi lo hi inom le thin video om vek o bet maya Pakistan hian man mo takin Iran siam missile Shahed 135 le atuma he Shahed hi KM sang ni zanga lai ka pha ni a Masi India External Affairs Minister Jay Shankar le Iran official te voina anin koma Iran hian India a thlop thlat thu alo soidai heti lai hian India le Bangladesh in rina Sri Bumaye districta drone rin hlel om Assam police tenan mana China in amile sa te India le Nepal in rina neya kallo turin alo ti ve bok Nimin lama India in Pakistan lambai nana drone amman kha Israel siam harpi ani India in China siam air defense system HQ9 ati chiat ni ema wangin mitam tak chuan Pakistan chu China in sumdon nan ba ka dulawa abum na sa hle ni in an ngaya China ku chwa khi chu rin a harve thin reng ani World Bank ho tupa Ajay Banga chuan Indus Water Treaty India in suspend chungchanga anin rol lo tur thua soi omzia chu he in rem na treaty a hian World Bank hi guarantor ani a mase alo in rol don talawani chu Report chen khatin antarlan danin ni zana Indian Navy ten Karachi an bei khan Pakistan Indo Lawng som lai an kap chhia ni ome tin Karachi port Pakistan lifeline anuk ber mai chu video le thlak chen khata chuan al hlwa Pakistan lamiro chuan engma thlenglo angin an soi ve thung Abdul Rol Azhar Jaisi Mohammed Chief Masud Azhar naw po India in airstrike an neina khan athive a ani hi kumsang khazakwa somkwa pakwa kuma IC814 thona shrai koile kumsang ni pakhata India Parliament beina amo phurtu berani Pakistan hian khovel ramsang te hena poisa po ka deal kwal meka IMF a po viable chesing khatle sang khat chuang adila India chuan pelo turin na taka nor atum thung voina hian pe kan ni don le don lo achiangang tuna hian Pakistan hian IMF a billion riat point pariat vel abame kani anmang anzia soinan heavy losses inflicted by enemy ti chongkam anmang tukin singlam khan Waziristan chimlama Shakai subdivision huam chunga dangit sipai outpost chu Tehrik e Taliban Pakistan TTP tenan beya Pakistan sipai somni velan thi Pakistan hian India balok le Taliban te adaw meka anram sum le paidin huna chebok sinen anleinat letling zok chuti line hel ho akhoi ngama aramare theile chungin sumle paina vur renga India ram chunga boina acho chhuatira poisoi lo tam takin nunan chan pha na takator hi chu anphu vereng po ati theitho mai India sipai thunei tu chu chuan me ni riat zandar riat tanga dar som pakhat le chan ve vela khan Pakistan chuan drones zanga vel set aron thlotian soya India rama kho pui somni pali aron bituma heng kho pui te hi JNK Punjab Rajasthan le Gujarat mi ten ni heng drones te hi India lungle ya tlalawin India chuan anti missile system heng L70 ZU-23 chilka le akash te mangin anloka plavik antibok Pakistan hian Turkey siam drones amang orle ani Pakistan beina chanlet nan India chuan akash missiles te po amang ta a Russia siam S400 air defense system te po man me kani a atang kai hle mai Pakistan hau hian Hamas hel hau ti dan thik ni om takin rocket man tlom te anron kap na sa a India leilunga atla man lo Pakistan khopui lian berdot tu Lahore chu India in akap try maya Lahore Pakistan air defense system chu akap chiani in India thunei tu te chuan an soi
China le Turkey hian Pakistan thlopa ramdang tamzo kinan dema ramtam tak anjil ru apoi ri deu Pakistan ral thuam zong zong za somriat pahni vel hi China ta ale ani a Turkey pon ral thuam a supply bokani India hi chu kan sha tangin Israel le Russia tin an thlopa Donald Trump ero achiang lo riaw ram pahni tinen hian in le china thatak kan nei he in do na hi awan twai thlaka apoya engtin tinemo anin rem le ngei ka beise ati du lek chawani India chuan ex Twitter account sangriat zete chu block turin ngen na siama heng accounts te hi thubel chian do lo the dar ching te Pakistan tran thlat te mi puite ti chi ai zonga post siam ching ten ni a mi puite pon YouTube social media internet vela kan chiara piang oi lawila source string tla ka changa chuive masak zel athanga ye Pakistan sipai ho tu te chu tu nai India na ti hlum tak mi fir fiak te vuina antela mi fir fiak te ruang chu Pakistan nampuan zara tua mani heihan Pakistan hi jihadist ideology nun puitu mi fir fiak te paradise ni sia atilang kan ti thayang BSF te chuan Samba districta rampani te inrin lai vela Pakistan mi fir fiak India ramlu tummi pasari vel aka hlum thu an chwa dandara Pakistan ho post po an ki chen he Indian Oil Corporation IOC le Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL chuan oil pek chhana pipe te chu engma chhia om lova alapa ngai veka mi puite chu chiai lo tur le fuel LPG te leilok vak lo turin an ngen Pakistan chuan Operation Sindoor India na kalpui nuwa ramdang te chu poisa pok ter tamle zwal turin in lakhongai thak takin angena mel main chiat na satak min thlen ti in azwal ko ani deu bere Pakistan economy hi sumpuk chapa ain ngathui hle ti kan shiat vek kha Indian Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi chu Defense Ministry chuan atul chuan Territorial Army te kauthei turin thunei na petaboka Territorial Army te hi full time sipai ni chia lo part time sipai an ni bera atul huna India sipai te puitura sangkha zakwa somli pakwa din an ni India hian Territorial Army singli vel anei mekani Indian Agriculture Minister Sivraj Singh Chauhan chuan mi fir fiak te chau alom kan bai kan sipai te ramria an oma kan mi thiam te chu lo nei tu te puin lo huana anom thunga rice wheat etc kan nga tok hle a kan stock reserve a full ati a Punjab State Cabinet meeting chuan Pakistan ne na anin rina kem zanga somnga vel zeta thuya drones ka thlak na zui theina changkang advanced anti-drone system pakwa zet ada dona ram try to sang te chuan meeting poimo an nei zuya Pakistan ramri nei le Pakistanin abei du deu tur states te chu anin ral ring hle ani India chuan airport somni pali akhar leilok thlona thlodana buaya Pakistan borak hela thlote ngaya thlona delay le cancel atam viau boka khwazin ten boy hle ani Pakistan Defense Minister chu chanchin bumi ten an komna India jet fighters an ka thlak fin fiana an dila social media adar na sakha ti in achanga mi nui ati za hle shat zawnan India Sarkara Ministry of Information and Broadcasting Noya hian Pressa Information Bureau PIB awma India Sarkar chanchin thar media mi puiten he na puang tu aniber PIB hian fact check team anneya India Sarkar kai noi thu thang thil viral etc adik le diklo ansui thinani tunla India le Pakistan chungchanga abikin Pakistan lam hovin social media internet ta thu video thalak belchian dolo antidar fomaya India ka chanwang po ni lo Pakistan hozia chu kan shiat vek khamo engkim hian chan anei Operation Sindoor chungchanga thu thar thedar tu te ma thru a Indian sipai te che danvel mi puite media te sha tur om chin soi thin tu me cha sipai officer pani te kha in mu ve chin vekin karinga pakhat zok uniform shing ha kha Colonel Sophia Qureshi pakhat zok Air Force uniform ha kha Wing Commander Vyomika Singh ani a Sophia hi Muslim ni in Singh hi Hindu sa khobetu ani thung Anwai tel India sipai mi pazi nga ngatinge meche pani kher sa khwana in anglo bok Narendra Modi hian Operation Sindoor chungchang update tura athlan le Indian mecha te an pasal miswal te kota chan ta te ta na phubalak na ani wangani
Mei chiangat aman hian heng mei chelai nat om teril ruwa enge mazong tala nemna ril ruha damna athen be se ni a Prime Minister in Muslim le Hindu sakho betu athlang kher hian sakhwana awanga boy lava in ngei taka dial dial hi India du dana ni ti khovel hmuwa alantira tin mei chia le mi pain thlar shanna lo chhozel a entir te po kan ti theibok ome tin Operation Sindur tia o nungzok hi thlenga sindur omlai ti buak angalan tirani hei hian a entir chu heng mei chelai nat takten an mangai an pasalte an chan na hi ni Indian sten kan twar pui hle ti entir na poni boka hewang hian Prime Minister Modi hian he surgical strike minga tan hian Operation Sindur ti athlang ngatani eksa anthu posa phei chuan justice is served ti in caption anda telbok Indian Army Chief thunei na zaw zok pe kani India se pailama inbuat se na satak lan tir thaithil poi motak pakhata Ministry of Defence in Pakistan ne na marle chimlam ram ria boina chwa zel nakara Chief of the Army Staff chu thunei na zaw zok pe kani Meni ruksang ni somni panga a notification ti chwa Territorial Army Rules 1948 Rule 33 angin Sarkarin Army Chief in Territorial Army a officer le enrolled personnel zongsong te atul anga kauturin thunei na ape Oila boilo tour Indian Oil Corporation Limited IOCL chuan rampuma mi puite fuel leilama lau thong taka lo turin an nge na petrol diesel le LPG te outlet zongsonga a thanem tok ti an soya company in an supply na thona har san lovin an kalpui ti an soibok IOCL in social media platform X Indian Oil in rampuma fuel stock ane tamhle kan supply line te po akal tluang hle a lo thona wanga leikho langai lo fuel le LPG kan outlet zongsonga ol sam takin kan muthei company in mi puite thamwang taka tur le petrol pump lama tru lo taka in no boy lo turin an ngen bok Karachi Port Authority te chuan Indian strike a chiat na na satak antwar ti an nem nget Karachi longchol mun Meni riat le ni kwa in Karzan Khan Indian strike ka chianara thlak takan tuara Karachi Port Authority chuan expose mangin he thu hianem nget mase minute enge mosat nuwa a post so delete le a account he kani thu so in post dang a share le bok heti la hian siam chat na tho me kani a port thu nei tu chuan expose delete ta a claim shatur poimo tak chu Pakistan in ramri khopuya India civil le military mun te bei atum a lo cham nuwa Karachi port ta bei pui thak ani April ni somni pania Pahalgam Fairfield te beina le India in Operation Sindur ane nuwa India le Pakistan in Karaboina zwazel kara Karachi longchol muna India Navy ten be puyan thak na lian tak chungchang report alo chuak to ni India chuan ngani khan Pakistan in anram mar le chimlam bia som panga a sipai mun te jon le missile manga be tumna chu ati topa Pakistan Air Defence System te chu beya Lahore pakhat chu ati chia ani Ministry of Defence Modi chuan India rama sipai mun te bei ani chuan nataka chan le tani ang ti asoibok India le Pakistan nuclear ral thuam nei chenom ramte inkara drone indona masaber Khovela nuclear ral thuam nei chenom ramte inkara drone war masaber chu South Asia a achuak ta Ningani Khan India chuan Pakistan chu India ram le India kai shwai Kashmira sipai mun pui pathoma drone le missile thipui manga kap chhuaka apua he hi Islamabad chuan rang takin aphanghala Hamas ho uifing Pakistan do he Pakistan chuan tun haidar kar ingmaza chung khan Indian drone somni panga akap thani in asoi India ero ngoi renga mithiam te chuan tit for tat be pui thak na hian kumsom tam takkal ta achanga in elna thar lo tak athen nin an soya ramri boy takara hian ramri pahni te hian lai pui chok ni lavin mishing tel lo ral thuam po an mangta ani Washington le khovel ram chak dang ten in sum theina nei tura an ngin lai hian hebia le indo na hi azwa zeldona India le Pakistan buaina bungthar ahong Indo Pakistan buaina hi drone manga in beina hun thara akal me kani US Naval War College Professor Jahara Metiseka chuan Indo Pakistan boina hi drone hun thara akal me kani South Asia boruak in elna chuan drone indo na lama masters chuan indo na mun chawa an mudon lo an siam chua kang ti in US Naval War College Professor Jahara Metiseka chuan BBC ashil
nimin zinga tangkhan Pakistan chuan Pakistan le Pakistan in ain kol Kashmir India ram be pui thlak na le ram rikal tlanga abeina wangin mi somthum parukan thito a mi somnga pasari dangin hliam an twar to ti Pakistan chuan asoya ale lama India sipaite chuan Pakistan sipaite ka hluma wangin civil mi som paruk velan thi ti an soya India chuan a missile barrage chu thamasa a pehelgama India khwalzin te beina na sataka wanga phubalak na ani thuwa soi Pakistan sipaite chuan ni ngani khan ko puishang sang Karachi Lahore le Rawalpindi te Indian drone somni panga an kap thati an puanga drone Israel siam harop drone ya soite hi technical le weapon based countermeasures manga man ani thu an soya India chuan Pakistan air defense radar le system engemusat ati chiani nen soya Pakistan ero chuan hei hi a phathungani tunla indawna hian laser guided missile le bomb drone le unmanned aerial vehicle UAV te chu apoimo hle a sipai na tho dan dik le tangkai tak chu na satakin atipungani hengte hian air strike atana coordinate relay theyemo manru nei ani chuan direct laser designate target te relay theya engagement ngal theina tur apui theibok drone hi melma air defense diko yemo suppressor nemo atana man theyani a contested airspace sa thok chhuakin melma radar emission ti chhuak the ani a chu ral thuam dang loitering drone emo anti radiation missile mo mangin abe the ani professor matisika chuan hetiang hen Ukraine le Russia te hian anin dona anti ve ni he dual role targeting le triggering hian drone te chu mishing omna hlo oma dalavin melma air defense ti chian na konga force multiplier asiamani ati mithiam te chuan India a drone fleet hi atam zok chu Israel siam reconnaissance UAV IAI searcher le Heron te chevela siam ani thon soya heiba ka hian harpi le harop loitering munitions missile anga double drone autonomous reconnaissance le precision strike ti theite po awmboka abik takin harop hian mantau tak precision target warfare lam hoya in thlak danglam na atilanga hei hian tunla indawna hian loitering munitions apoimo zwa ti atilang ni in mithiam te chuan an soi Heron hi mithiam te chuan India ram chu remna hun lai en fiana le indawna lam malak na paniatan van boruak sang taka mit ani anti a IAI searcher MK2 hi frontline operation atana siamani a darkar somparia thleng athlok theya KM zathum melza sumriat paruka hla a oma service ceiling meter sang sari fit sing ne sang thum ani mitam tak chuan India in combat drone number anei sa chu atlem hle nia an ngai lai hin tunhai US atanga MQ9B Predator drone 31 darkar somli chung thlok theile fit sing lia sang thlenga thlok thei leitura dollar tluk leting only in remna asiam chu a strike theina masona lian takani India point swarm drone tactics asiam mek boka air defense ten nele saturate turin UAV te naw zok tam taka manga hei hian asset man to zok te chu alu chil theidon ni in mithiam te chuan an soi Pakistan drone fleet hi azaw le chang ani a indigenous le imported system pani a omni in Lahore defense analyst Ijaz Haidar chuan BBC ashil inventory a hian drone sang khat chuang atel tia soya China Turkey le domestic manufacturer te model te atel tia soibok platform nang sar tak te chu Chinese CH4 Turkish Bayraktar Akinci le Pakistanin Asiam Burak le Shapar drone te ani heba ka hem Pakistan hian loitering munitions asiam chuaka hei hian strike theina ti pungani thulak na BBC News atanga la kani firfiak pasari jamwalu tumte ka hluman ni Nizan Khan Jammu and Kashmir Samba sectora firfiak pasarian thata Pakistan Rangers te chuan dandar post atanga ramri kaltlanga silai me po mangin anin rol theinan an puini in border security force BSF chuan an soya India sipai chakna chuan Pakistan post po te chhia ani firfiak pol hi me ni riat le ni ko inkar zan khan Samba sectora anin rol lagin entli thlaina electric riza min amu chuak ni in BSF chuan an soya BSF sipai te alartin firfiak lutum te chu ti topin firfiak pasari an thi a Pakistan post dandara chiatna na satak athlena ni ti in force chuan military post ti chiatna video an share ani hei hi Pakistan sipai ten India ramri firfiak ten lu chil tura an pui dan sia rangin azuya Pakistan chu khovel pum hwa pa firfiak te omna mun pui ani zia pholang ani India chuan Pakistan chu firfiak te tana himna mun siam saka apu photo bokani
luruk tumna hi India lamram ri le line of control a sipai hmun pui le khopui sang be ni nuwa air strike a lo cham nuwa ani India le Pakistan borak wangin MHA in media le social media lama content creator tele vlogger te sha tur ati chuak MHA in CS le DGP tele kha athon nimin ria thanga sangni somni panga khan Ministry of Home Affairs Internal Security Division chuan State Chief Secretary le DGP songsong tinhena lekha man mo thla kaltlangin media mi te sha tirna aron thon Sarkar thu chwatar landanin he sha tirna hian tunlain India le Pakistan in kara borak mon omlo athlen me ka wangin sarkar lai pui chuan veng him to sipai ho te vei wak le chevel reng thalak video le news anga vordar akhaplatani ramven himna tana sha tirna poimo MHA in ati chwa hi mitin te abikin media le social media lama content creator tele vlogger te chu zomvek tura sha tir kan ni ole khati zong kha tun chuma tana kan puan theite chu ni le ril phot mai sela thuthar om theyang ang te ron ti chwa chun zom zel kan tum dona minlo ngai venin minlo thlir saka minlo ngai thak sak zel turin kan ngen du cheuni e